We look like an influencer. What makes a bistro different from other types of French restaurants? Un bistrot, c'est un lieu convivial où vous venez, vous mangez, vous pouvez y passer plusieurs heures et où vous pouvez manger assez rapidement à un prix correct. Но беше лесно, защото на нас ни трябва специфично помещение, да има част за магазин, част за бистро, малка кухня. Точно защото търсиме място, което е непретенциозно. Френско не е синоним на нещо елегантно, луксозно и скъпо, а всъщност може да е много приземено, приятелска атмосфера, достъпно и като цени, и като усещане. И затова да, беше важно да намерим място, което отговаря на тези критерии. What's the proper way to enjoy a French meal? Are there some unwritten rules that we need to know? Non. I start, pardon. Non, il y a pas vraiment de règles en général. Vous mangez ce qu'il y a dans votre assiette, vous la terminez et vous mangez correctement. Si vous voulez manger avec vos doigts, si vous voulez manger avec votre fourchette ou une cuillère, allez-y, faites-vous plaisir du moment que vous mangez toute votre assiette. Sorry. Yeah, Stop.